بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون والمشاهدون والمستمعات والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا ومرحبا في مجلس جديد من مجالس الإفتاء. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا لوجهه خالصا. أيتي الله سبحانه وتعالى تدن ماوندو تو سني دو حند دو يتede iden toro yo juule en laado mede Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam no laado meden sabu yurmede yo juule sahaba ben laado ben fo juula e hore kala jokkurdina ka be jokkuno kan ala tawra kandina jokkuden allahumma amin. Musibbe julbe teddube wonbe e ndarude e wonbe heɗade ray on salminama salminagol islam go nan ɗon nane gon on jarnama on weltanama on du'anama on tolnama kadi e tolande heyre ɗo tolande fi landagol jaabe. yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawri en ko yiɗi o yarli kon o waɗa golle men ɗen fof hara ko fi makko tun ɗe waɗira allahumma amin. السؤال الأول من الأسئلة التي وردت إلينا، يقول السائل: حكم من ابتلي بتكرر حوادث السير على الدراجة 3 مرات فقيل له ليتصدق حتى ينجو من الحوادث، هل يجوز له ذلك؟ oɗo ko landi ko neɗɗo jarri boraɗo waɗugol accident ji e moto walawi tati mo wadde accident e moto. ɓe innimo kori waɗu sadaka no gassa waɗi sadaka ɗi accident ji ɗi accay yallino sella waɗgol sadaka fi ɗum ɗon fi kulol ɗin accident ji ma fiyo ɗin accident ji accu. aray ko adi kon accident ji ɗin Allah windino ɗi e hoore neɗɗo on. Kala ko neɗɗo heɓata e ko heɓatamo kon fopp windanoma. ɗum ɗo montata ko hande kadi. kono noon hiɗen yamira rentagol, hiɗen yamira toragol Allah yo Allahu dandu en. kanko jarribora ɗi accident ji yo wattan yila. accident ji moto ko heewi konko woni e wadde kon ko angal rentare jogiiɗo moto on. mo yino jogiiɓe moto ɓen doginirta motoji ɗin e hakkunde otoje ɗen ma hayska ka burure no ɓe dogirta on tawa e rentare ala few, a sikkay hiɓe yeeta wonde dambude aljanna ɗen fopp no udditi ko kamɓe tun habba, ma ɗum magasin ji buy wonkiji no woodi tawa sikiiɗa iwi wokki kadi montete hakken ko tawata ɓe rentaki, ɓe hiwa hoore maɓɓe, ɓe mapaki. yon tigi respectu laawol ngol no wallidira noon fi no machine ji ɗin hejjira ka laawol kañum e seppoɓe ɓen. si tawi accident ji ɗin ɗuuɗi o tawa sikkuɗo haray wonde ko waɗa haqqille makko wonde ko yimɓe woni e wadde ɗum wona mere, ɗum koko waɗa ko ayɓe makko ma ko mbile ma ko ñande ma ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, o itta haqqille makko e muɗum few. yo toro Allah noon yo Allah dandumo ɗi accident ji hande kadi, yo Allah hiwmo, yo Allah renumo ɓaawo ƴettugol sabuji ɗin kanko ɗi o wawi wadde ɗin, o toro Allah ko wawata kon. si tawi wona hiita ɗum wona ndaaro on tigi anni ke tun waɗi sadaka torike Allah, yo Allah okkor ɗum faaleji mum daguiri ɗin, yo Allah dandu ɗum ko huuli kon no jeeya e muɗum ɗi accident ji ella ala e muɗum. kono fi yimɓe tun hiitike awa sa waɗal ɗum ɗo do a waɗ ɗum namere, sa waɗal ɗum ɗo do haray ko heɓuɗa o a ɗaɓɓu a yigoy ɗum ɗon dagaki waɗirgol sadaka fi ɗum ɗon ko waɗi ɗum hara na fi Allah waɗira.
haray ko ɗum no wiyetemo oɗo mo Allah jarribori heɓugol accident ji laawi buyi yo andu ko Allah muuyi ɗum e hoore makko ɗo go'o taho ɗimmum ɗum yo ɓeydu rentade tammum ɗum yo toro Allah yo Allahu dande mo ɗi accident ji hande kadi yo Allah dando en ene makko fof accident ji ɗin wa billahi tawfiq. Sualu thani hukmu قبول المرأة أن يبيت زوجها عندها في نوبة ضرتها إذا كان الزوج لا يتفق مع ضرتها وحصل بينهما الخلاف فذهب إلى الأخرى. روكو سنة جولندي ستاوي أو سنة جولندي روي ستاوي مودي مكو إسينا مكو حبي لوت دال مول ناغا وني حكو نمابي modi makko ari ka makko e nyalande sina makko nden walugol ɗon no sellaka o wernamo si o landike mo baldi no sellaka o newnanamo o hunta haaju makko e makko ɗon e hoore ko nyalande sina makko ko hani kon gorko on fi o habidi e o sonnajo ɗa wona yo yahu o walo yo ka wiya sonnajo ɗa ka habidaɗo on ko ɗon o hani walude imma wa imma si tawi noon woni duumike sonnajo on o salike tawi ko sonnajo on woni e toñude woni e salorde hoore muɗum sengo modi muɗum mo wawi wiide mo awa joni si tawi heɓorta e junggo ma mi yahay ka heɓorta wonani man dayya haqqahu fala yalumanna illa nafsahu mo yeebi haqqe muɗum kañum tigi bonni haqqe mum on o felata sina hoore makko siko ni wayi haray si o yahi ka sina on ɗon mo habidi ella ala ka o yaha o waloya toon ella ala kadi ka o hunta haaju e makko ko waɗi ko oɗa sali ɗum ko si tawi ko debbo on sali ko siko debbo on tooñi ko siko debbo on ɓayre ɓe goo ɓe saloto fes ɓe salora hoore maɓɓe tawana ganto bal woɓɓe goo sokanayi hay modi muɗum suudu so sokanimo suudu ɗum masalan yo yahu ka suudu sottori wo so salanikema hoore makko yo yiyetomo awa si a jaɓali si goɗɗo go jaɓi to haray mi yaray toon nani ɗum haray no dagi ka o newna o werna modi makko hay si tawi ko ñalande oya madama na jattugol o woni ko oya woni jaɓana woni salani hoore muɗum yeebi haqqe mum on wa billahi tawfiq. سؤال التالي وهو الثالث حكم بيع التفاح مع أن التفاحة الواحدة تباع ب200 فرنك والكيلو يساوي 7 تفاحات وسعره أي كيلو ب 1200 فرنك ولكن تكون خسارة لأن حجم التفاح صغير يبيع بالكيلو ويضع 6 تفاحات. kado landal ko musidɗo meɗen wonɗo Sénégal yeeyɓe fruit landingal ɓe heeɓi jilɓaye honto jilɓaye on ari hiɓe yeeya pomure wotere ɓe yeeyande 200 francs kilo on ɓe yeeyamo 1200 jonnon si kilo on si tawi ɓe ƴetti pomje ɗen ɓe waɗi ko pomje ɗe janɗa ɓe woni heɓude si ɓe inni ko kilo ko pomje jeɗɗi joni noon pomje ɗen jeɗɗi haray ko si ɓe yeeyi ɗum 1200 haray ko perte ɓe yeeyi ɓay pomre wotere ko 200 francs andi ko pomje jeego woni 1200 si tawi on tigi watti pomje jeɗɗi hara noon ma ko 1400 kono kilo on ɓe so taw 1400 joni noon siko pomje jeego o waɗi hare timma kilo joni noon no ɓe woni e waɗirde ɓurɓe ɗurde ɓe no woni e waɗirde si o ari ni waɗanan kilo o waɗa e pomje jeego tun o jonnamo konti kilo e hoore timma kilo ko ɗe jeɗɗi timmata kilo kono si o waɗi wotere o yeeyiri wotere nden ko 200 francs ɗum aray ɗe jeɗɗi ɗen ko 1400 ɗe jeego ɗen wona 1200 kono
ko de jedden woni kilo kono kilo on siko kilo be yobiri ko be yobirta ko 1200 dum haray ko konti de jeego sinano hara ko perte honno o watta no o watta yo yeeyu o yeeyira harana kilo wota o wi'u kilo be halda ko kilo o yeeyamo ko manki kilo dagata ko few haray o naati wa lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذن دو كو إما o ƴetta ɗe jeego o waɗa o inna he ko ɗeɗo jeego de min noon mi andano yoni kilo ma yona kilo ko ɗeɗo jeego ɗe timma kilo kono noon ko ɗeɗo jeego mi wawma yeeyude 1200 siko kilo timmuɗe ko ɗe jeɗɗi ɗum haray ko 1400 de sinano o yeeyira wotere wotere yeeyira habba habba wotere wotere mi ala yirde kilo mi ala pesude min ko wotere wotere mi yeeyirta sa faalaɗe jeego hino ɗo 1200 sa faalaɗe jeɗɗi 1400 sa faalaɗe sappo wona haluma jarra kono noon ɓe haldugol kilo oya yoɓa coggu kilo o jonnamo ko manki kilo ɗum noon hare dagaki ɗum ɗo noon no jogi probléme mum no ɗuuɗi tentini ka leydi men ɗo ka leydi men ɗo sa yehi sodugol siko maaro yaɗa sodugol siko piiji bo yaɗa sodugol ayni kilo ɓe yaltinde potiru ɓe eta kilo ko pesete ɗum sinama tun kilo sina ɗum ko kaylu wiyete wasnu e kaylu ko etugol mi etante ndu potiru ɗo ndu tewmayru ko 6000 francs masala hal don poti on siko sukkar yaɗɗa sodugol détail koyoɓe etu ɓe wiya noon ko kilo siko maaro koyoɓe etu ɓeyna ko kilo siko fari koyoɓe etu ɓeyna ko kilo ɗum ɗon dagata ko few ko waɗi haray no si tawi ama tun kilo yeeyirgol par kilo on ko be hara ko pesa ɗum sina ɗum yo yeeyire etugol inna kunɗo o miran hun kun tew makkum ko ha sabakari en tori allah horringe sawaba wabillahi tawfiq sualu rabi hukmu amali lmuslimati fi bayti lkafiri ka amilati manzili oɗo sonnajo ko landi ko sonnajo wonɗo ka leyɗe portoɓɓen ko honno woni ñawore sonnajo julɗo yaha golla e galle heferɓe golle nder galle wuppugol lawƴugol lootugol suudu ndu weƴƴitugol dande ɗen moketiji ɗi ko way tan noon golle nder suudu ko waɗi o nani no wiye haray julɗo fota e yankinanade kefeero liɓude hoore muɗum yeeso kefeero sa gollande goɗɗo le ɓay kanko woni patron on haray ko an woni jasuɗo on liyattahida baduhum badan sihriyan wa rahmatu rabbika hayri mimma yajmaun ɗo si woni na si tawi feere no woodi hara on tigi gollanali kefeero ko ɗum ɓuri moƴƴude si feere ala allah jarribori julɓe ɓen fewno ɗo miskinagal e angal muñal angal yondinare e miskinagal ɗum allah jarribori julɓe ɓuyi hande allah jarribori heferɓe ɓen jawle e golleji ɓe jogi entreprise ji ɓe jogi kamɓe wona e doganede joni fi heɓugol gongel heɓugol ka adna ɗo hara yon tigui golle dagiɗe ɗe julɗo dagui gollugol ko wuppangol ɓe no dagui lawƴangol ɓe no dagui lootugol suudu ndu weƴƴitugol ɗum ɗon ɗin piiji ɗon fof pare no dagui ko woni dagaki ko yarnugol ɓe weere nde defangol ɓe kose on ɗin ɗon fof ko ɗin ɗon haray woni dagaki ɗum ɗa haray ɗon tigui waɗu feere ala fewno ɗo ko ɗum ɗon ko sajuɗan wottuɗante wabillahi tawfiq yo allah o jonnutu julɓen teddungal maɓɓe ngal sualul khamis توسط رجل بين المحامي والمظلوم في العمل على أن يعطيه المحامي أجرة الوساطة يعني السمسرة أو السمسار
oɗo ko landi ko neɗɗo gollowo heɓi accident ka golle mana gollenoɗo e société joni noon himo tooña fi hettugol jawdi makko ni hettugol haqqe makko on o wawali hettugol mo ko be avocat yollito joni noon himo hato ñini avocat jo goɗɗo goo anduɗo mo siɗɗo makko no faala ɗaɓɓande mo avocat jo kono kankadi mo faala wadde ɗon marché o yaha o wiya avocat jo on si tawi mi jonnete ɗe marché ɗo mana joni oɗo ya défendu dossier makko on ha o hetta haqqe makko on e hoore ko halduɗon wo kono min kadi a jonnaylan ha sabakari ma pourcentage ko heɓoyɗa o mi heɓoyay ɗon 15% ma 5% ma 10% ma 20%. joni noon o hollidira on avocat jo ɗon e siɗɗo makko toñaɗo on avocat jo on daro défenda ɓe halda ɓe fotta prix de masalan ɓe halda joni o jonnaymo 15 000 si yaltoɗi fof e ndaymo 20 000 euros ma 25 000 euros ma 15 000 euros ɓe halda ɓe fotta ɗum naɓuɗomo on noon kon ɗon woni démarcheur jo o inna awa min noon min kadi a jonnaylan 5 000 euros ma 5 000 dollars nder ko heɓoyɗa ko o yaha avocat jo yaha kata ton ha o yaha hetta mbuɗi mum ɗi so hetti mbuɗi makko ɗi ko kanko e avocat jo ɓe haldi ɓe fotti kongo ƴetta o jonna avocat jo avocat jo ara noon kañum e démarcheur jo mum on wallunoɗo hollidiri ɓe on kamɓe kadi ɓe yewta o wiya ko haaldunoɗen kon o ƴetta wono 5 000 euros o jonnama ko ɗum ɓe oɗo hendiɗo ɗi landi ene ɗiɗo daganimo ko feeñi kon no daganimo wongol démarcheur lombagol hakkude haton jimɓe ɗiɗo si fenade natari nder ton no dagi joni oɗo toñaɗo no haton jini e heɓugol avocat jo kelɗuɗo gaynayɗo fi yo hettu haqqe makko on nde wonno joni piiji ɗin fof wengirama noon si avocat ala antun ko yata wowla fayda hakkitande mabɓe ala hiɓe jogui argument ji ɗi ɓe posa si an a anda ka honto ñoƴƴete rewe ɗon ha ɗumanne ha hetta gonga ma kam perday joni noon neɗɗo no dagui ka o yoɓa goɗɗo fi ko wallitomo o hetta haqqe makko on woni dagaki ka o yoɓa goɗɗo fi yo o wallumo ha ko wona haqqe makko o hendo joni oɗo woni simsar avocat jo on no hato jini heɓugol ɓe gollida oɗa toñaɗo on no haton jini e avocat jo ko wallitomo kamɓe ɗiɗo mo be anda oya oɗa lombike hakkude ɗon wallitiki ha tokkidiri woni ƴangal hakkude maɓɓe ɗo si ko moƴƴi kon yo waɗu fi Allah haray o walli toñaɗo mo walli toñaɗo Allah wallaymo kono so landike goɗɗum ko coggu yaha ara makko on ɗon haray hino dagi wota o fenade tun wota tawe toon e wi démarché yagal kala ka tawata fenade tawaka toon haray on tigui no dagi ka o ƴettira cenɗe ɗi ɗino lan jogui terrain an falamo yeeyude tan jindugol ɗaɓɓa client jogui golleji jogui ɗuma jindugol langol ƴettanaylan tan juutuɗo mi anda kadi ka client woni goɗɗo no faala terrain kanko kadi mo jogui haajuji ɗuɗuɗi wigol ko yo dogo o ɗaɓɓita terrain ji o yara ɗo o yara ɗo haajuji makko goɗɗi go bonay joni goɗɗo goo mo tawata kañum ko ɗum ɗon woni haaju mum kanko o dara o jokka ɗum ɗon o ɗaɓɓiraɗa o ɗaɓɓa jon terrain yeeyeteɗo so heeɓi o yaha o ɗaɓɓoya noon kadi client jo o nafi o woni ƴangal o woni liwndu ko woni tun ta o fenu wota o ukkito kadi e prix ji ɗin few yo hollidirɓe
mo wayno haldugol e mo be mabɓe gundude e mo be mabɓe simi addanoyima client o terrain ɗo a yeeyimo ko jeelu jonnatami no wawi wodde montant fixaɗo mi jonnete masalan 1 million ma ɓe waɗa pourcentage ko terrain o marsoyi wo mi jonnete 5% e mum o yakadi o yiidoya e faalaɗo on o inna simi naɓi mi hollima terrain on soodi a jonnele an jeelu on kadi no wawi wonde montant fixé o inna mi jonnete 1 million ma ɓe alda ɓe inna joni komi soodiroymo wo mi jonnete 5% e ɗum ɗon e misal ona wa holde ɓe inna oɗo wi no faala terrain siforɗo ni mi tawi ko sifi kon no nandi e terrain ma on ino oɗo ko kanko jeeyi o terrain ɗo wattama e sokaji mo allahumma salli ala muhammadin wa sallim o potto ɓe yaha ɗon ɓe yaha ɓe ara ɓe yaha ɓe ara ha ɓe fotta si ɓe fotti marché on timmi o gundo oɗa o gayna o yakadi o gundo oɗa no dagui ɗum ɗo woni ka samsara fil islam jaiza ida lam yakun fihi khiyana wala khidaa wala kadib wa billahi tawfiq. السؤال السادس جماعة مخافة أن يرحل إلى بلده لمدة 6 أشهر oɗo o wi himo nokkure mi tañini ko Algérie ɓe woni joni noon ko ɓe wonɓe suuɗade si ɓe yiiɓe ɓe nangay ɓe artira si ɓe yahi ka juulirde ɓe yiiɓe ɓe andi jaaɓe ko hoɓɓe ni no gasa ɓe ko Europe fokkiti ɓe nanga ɓe artira ɓe joni no sella ka ɓe acca ɗon yahugol ka juulirde wagutuji ɗin wo juma on fof ɓe juula ka cuuɗi maɓɓe ɓay ko ɓe suuɗiɓe fiwota ɓe yahu ka juulirde ɓe nange ɓe artire ɓeɗo ɓe wi wa lebbi 6 noon ko noon ɓe woni e gerdude koy landiɗo on ɗum ɗo hanana julɗo hana wonde e leydi ka tawata o juulata juma o yata julde jama fi tun taw arti ɓayna kulol warede na kulol piyede na kulol sokede ko kulol artirede ka leydi muɗum sa artama ka leydi ma ko honɗum den ko hanani oɗo ɓeɗo wujjo o imma ɓe feƴƴa ma ɓe arta kono ɓe wongol ɗon tawa ɓe juulata juma fes ɓe juulata julde jama haray ɗo baraji ɗuɗuɗi no lawade ɓe aynata ɓe wona ɓe julɓe kono noon ɗo haray hiɓe jogui bakkatu angal juulugol jumangol saabu ɗiɗo gantoji ko waɗina gantoji yonɗi ko tawata no wawi duumade lebbi hanon tigi juulali juma torki Allah hawrnege sawaba eyo mi yar ɗum ɗo noon bisimillah. gallandal ɗo hukmu i'ta'i al-mar'ati zawjaha ba'da al-umur الود بينهما أو لتزول المشكلات العالقة بينهما oɗo ko landi sonnajo wo sonna ɓen no adda goɗɗo no itta Sénégal wonde goɗɗo no itte e Mali wo conal ko wayta wa maagi no wayta wa lanɗan no anmim ko condi moƴƴinandi ɓe inna mo ƴetti ɗum junjanimode muɗum siko bata yagal hara weeɓi giggol ɓeydoto hakkude maɓɓe ma si tawi hari probléme ji no woodi no ngaygu no woodi wikku wakku no woodi woɗum fof iway addana ɗum o inni min mi ala hutoto taw ha mi lando est ce que taw l'islam no jaɓi ɗum ɗo no metti fi ñawugol ɗin ɗon piiji ko waɗi ene koko mocca si tawi koko mocca ko honɗum moccira si tawi ko na ko mocca ko piiji ene ɗin piiji ko dagiɗi ñamugol ƴettugol tun ko itta nokkugo ko yowdiri ɗum ko ɓeyta giggol ko watta ɗum ɗo wona ko hani julɗo hana wadde ɗum ɗon few
ko waɗi waɗoɓe shirku ɓen e ɗin piiji no ɗuuɗi ha feƴƴiti. Shirkuji ɗin no jeyano e fewndo jahiliya ko ɓurno ɗuɗde kon ko tele giggol, waɗugol ɓeydugol giggol, wiyata ɓeyday giggol hakkude aɗen e ɓeygu mum ma haysi ko ɓeya hakkude aɗen e jatigi muɗum sifa wona ɗum. Shirkuji no ɗuuɗi e muɗum ha ɗum ɗo julɗo debbo julɗo hana hutode ɗum ɗo few. Si tawi noon joni ko produit ji ko tawata laɓɓinay on tigi wano caabunoy tawata so laɓɓinori ɗum ɗon o ɓeyday laaɓude o uuray ma nebbam ma parfum cuurayi ko watta on noon ko tawata koko moƴƴinta balngol makko ma ɓandu makko ndun ha ɗum ɗon tawa moodi makko ina alhamdulillah ɗo de hande hajja en ɗo machallah ɗum ɗon ellala e muɗum. Kono ko yon condi ñammingol an ƴettoya piiju ko go yimɓe go moƴƴini e leydi go anda ñammina ɗum moodi ma a anda ko ɗum waɗa nder ton fi to yo moodi mayre no gasa ko poson woni nder ton no gasa moodi ma ñama ɗum ton o heɓa tension ma o heɓa ma jabet nangamo ma ɗum ɗo e ɗum ɗo nangamo ɗum ɗon fijirtake wattake few. Tigi on ko honɗum watta ha debbo heɓa batayagal en ɗo sonna ɓe jento moƴƴi corawol batayagal moƴƴugol jikku muñal fanɗugol ƴantugol dankitagol hoore muɗum etagol ande moodi mum ɗen teytina ko honɗum wonde moodi makko watta ha moodi makko welto o eto hara o weltaki fewndo ka moodi makko seytini hara hollali ɗon welo welo hara hollali mettere fewndo ka moodi makko welti o toro Allah o watta ɗon Allah waɗu giggol angol ka nder ɓernde moodi an inchallahu haray o heeɓi batayagal ɗiɗo kono yahugol bamba biini yahaka karamokoɓe yettesoɓe ɗum ɗo ko bakka toon tigi heɓata buy yahi toon ko lorra heeɓi e kadi woɓɓe miɗo andi komi andi noon e nokke e kaaji kono ko ka spécial wiyatake wattake ta amim modi makko no etti no wakkili ko mari feere kon fo ko debbo be oɗa yaha o yeeɗo yiɗo e karamokojo on tawi komo hulata Allah few o jokkimo ha o jiiɓimo Allah andini ɗum modibbo on accitimo batta accitimo few o wi mi accitima aduna on debbo o heɓino probléme hay nawnare tension o heɓino nawnare tension sabu hade mo yiɗno gorko ha feƴƴiti ɗum ɗo ko tana ɗo wattake idan sonnaɓe wota ɓe hutor kala ko ari ko tawata koko ñamete iwi nokkugo o anda ha ɗum ko hombo moƴƴin ɗum e ko honno o moƴƴiniri ɗum ko honɗum jilla nder toon ta jonno ɗum no harmi ka ƴetta ɗum jonnamodi ma haray a jam fike mo kala noon koko moƴƴinta ɓandu on tigi ɗum ɓeydanamo ŋariki ɓeydamo laɓɓinde e piiji goɗɗi go nder toon ko o laɓɓinorta e ley coñci wonde sabunde e nebban e ɗin ɗon piiji ɗum ɗon ella alaago hutorgol ɗum ɗon wabillahi tawfiq hukmu الزوج الذي لا يدوم على أداء الصلوات بينما الزوجة ملتزمة هل تبقى معه oɗo sonnajo ko landi sonnajo heɓuɗo mapare ko honɗum mapare honɗum wasimo maapi kaka cellal ngal iwraynoɗo nawnare nden iwri o andi karan dikkirta sonnajo on kanko o juulay wagutuji ɗin fuu himo wakkili o wagutu fukkortamo few o jarribora modibbojo ko wonde juula wonde juulata ɗum kadi ko yo wowle ha si juulay si juula ko hanuno kon
ko Allah wi ko ar-rijalu qawwamuna ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ko worɓe ɓen doit contrôle gol sonnaɓe ɓen, doit supervise gol ngol, doit aynugol ngol, doit waajagol ngol, doit wurtugol ngol, doit fewnugol ngol. Si tawi noon ko oɗo woni ɓoyliɗo on, ko oɗo woni feƴƴeto waalo, si ɓeygu makko inni immoɗen juulen he tetla nani miɗo ronki ala ko kami ñalloyi anda komi waɗi ɗum ɗo, hey jokko haajuma, hey ko an wajotomi, ko an hollatami l'islam, ko an watta ɗum ɗo e ɗum ɗo. Ayatawa jongalle taafu e yiɗi sonkugol. Joni noon o sonnajo ɗo mo maapi fi gorko makko on ko ni wayi, modi o gorko yo hul Allah. Nelaɗo me sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Hiɗon aynina, hiɗon halfina, on landete kadi ko aynina ɗon kon, ko halfina ɗon kon, ko honno dankorno ɗon. O maaki kankon laaɗo lanɗo on, fewjowo on, almami on, responsable jo on, ɓe o halfina ɓen, o aynina ɓe. Allah landoytomo ko honno o feƴƴiniri, honno o feƴƴiniri, honno o dankori ko ayna ko aynina ko. Ko ɗum subhanallah, Seydina Omar radiyallahu taala anhu o makayno fewno ko o lammina julɓe ɓen, o maka miɗo huli si tawi bonoru ma ndondu ñaami be'u e burure Irak to ka ɓuri woɗɗitade, ɓuri sendoyade komi aynina kon, komi lammina kon, miɗo huli yawmal qiyamata Allah landolan ko on hayno mi ayna hara kum be'um hara bonoru ndu ñamali kum ma ndondu ndu ñamali kum. O maki gorko hino aynina ka galle muɗum ɓeygure mum nden, himo aynina fi yoɓe feew, yoɓe hul Allah, yoɓe rew Allah, yoɓe moƴƴu, yo dankoɓe, na dankagol ɓandu ndun tun, wona ñammigol ngol tun, e holtingol ngol, e ñawdugol ngol, e hoɗingol ngol, e dakumutagol ngol tun. Yon tigi eto kadi o sonnajo makko, o eto no o wonira kadi sonnajo makko ka aljanna, ɓe hawta ka aljanna ɓe fof, ɓe jommidira ga kadi ton kata kamɓe jommidiroyta. Ɗum ɗon waɗi o si on tigi o wakkilike dewal ngal, o wakkili ɓeygure makko dewal ngal. Allah ko ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hey ko onon yo julɓe, dande wonkiji mon ɗin, dandon ɓeygure mum nde yiite. Gollandi Seydina Omar ene ko honno mi dandita ɓeygure ande yiite. O wi ko ya yamirɓe ko Allah yamiri kon daroɗa ha ɓe waɗa, kattoɗa ha ɓe waɗa, haɗaɓe ko Allah acci ko haɗi kon daroɗa kadi ha ɓe acca. Oɗon si tawi kanko tigi won, kanko wona, kanko yamirteno ɗon, kanko yamireno ɗon, kanko woni yamirteɗo joni, kanko haɗano ɗon, kanko woni haɗeteɗo, haray ɗum junnitike. O sonnajo yo wakkilo tun taw, tawi ɓe seeday wawi wondugol ɓaymo juula wonde, kono o yeeto makko ɓen si o tabitali e julde o torto hoore makko, o jonnamo délai. So on jokki ɗo lebbi ɗiɗi lebbi tati tawi on tabitali e julde, min hara mi hetta e hoore angoy. O yeeto mawɓe makko ɓen kanko sonnajo on, o yeeto mawɓe moodi makko ɓen kadi. Ɗum wona e koɓe faami si tawi woni o jaɓoyali fes sabatugol e julde haray waɗɗike yoɓe sendodiri hakkude maɓɓe, ko waɗi oɗo na o fotade okkede ɓeygu tawa ko ɓeygu julɗo juulowo. Wabillahi tawfiq. Soalul akhir, o goɗɗo addanimi ɗo vocal, mi heɗike ko haala juutuka non, issa makko kanko kadi o ko mi sikki jiwo bappa makko o wi himo faala, yehi ha ɓe nunnodiri, ɓe nunnodiri, jiwo on yi o yi goɗɗo inni firti joni ko on ɗon, suka on inni awa en laala min hari en haldi en fotti, sa yawi ko on ɗon ɓuranma bisimillah no newi, on ɗon
ko o wi mi ɓe ukkodiri ko o wolnallan ɓe jombidir ɓe jatodir o wi tum ɓe ukkodiri tenen wa lebbi 17 kono tawi marsoyta fes je on sorto e juuɗe on ɗon arti wi joni ko on ko kanko kadi o in e a arti o in hi o in ni gasi min miɗo yiɗuma ha joni kono jenteɗo ella mawɓe ji on wi honɗum ɓeyni joni ko o joni ko arti ka oɗo joni yo jombe a faala yo jombe ji on wi hi ɓeyni suka on ha joni hiɗa yiɗimo fi kala o wino faala kama joni ko goɗɗo goo faala o yahi o wondo e on toon ɗinɗo fof o arti o inni hi ɓeyni joni yahu ka suka on wondon toon taho ha wowtodiron on tumata noon min huma dewgal suka on o wi jiwo on yahi ka makko lebbi 6 hiɓe wondi ɗon o wi o yahay golle o arta o waalo ka salon jiwo on waala ka chambre makko o wi o kono Allah no andi no seedi wo miñam makko kadi no seedi ko boni yanali hakkunde maɓɓe an ko a bravo aɗa kelɗi an a ɓuri docteur ɓe ɗo bus wonda e jiwo mo faalaɗa jombude faalaɗo ya jombumo onon tun waloɗa ka salon o walo ka chambre ɗon lebbi 6 modi an hiɗa rentinani ɗa wakkili few an e Yusuf seeɗani ɓurdu ɗon kono min wiyata sina ko woluɗa kon almuhim ɓay ɗum waɗɗi jiwo wi ok probléme ala ɓe humi dewgal hakkude maɓɓe ɓe wondi fayda balɗe 10 tun wi ponson o wi'i kanko e ka yewtere makko kanko gorko on jiwo on woni e jokkodirgol e worɓe yaltay nde faala naatay nde faala ɗo yo yaltutay o yalti wona yo landomo kadi honto wonnoɗa haray tana ari ko sonko ko hoyre yahi on guru ha haala kan no juuti o immi ɗon o hooti ka o wonno ɗon kanko suka on wona ga o woni o aray ɓe woɗɗodiri o in tigi tigi on ɗum ɗo o wawata tenugol hande kadi mi nanano ɗo moƴƴi wawi si ɓe waynodiri joni kono yahi jiwo on artoyi e ligne ɓeyni ha oɗo jiwo joni nano o wawno noon o wayi ɓe moƴƴintini ɓe wontidi o yahoy on suka winoɗo no faalamo law o arti o inni ko on ɗon faalamo o wi joni ko on ɗon jombatamo kanko oɗa o gaarimo suka on inni min naali be luttiden kono o suka ɗo o wi yeeti makko bappa makko o wi o suka ɗo ko o tigi bonnudo dewgal al ngal law ko murtinomo si on okkaymo goɗɗo goo okkemo goɗɗo goo tan okkumo oɗo de par ce que o murtinimo salimen wonda gila lawnu o kono ɓe ƴettiji on tun ɓe okki on suka kadi joni noon haala kan no juuti haɗay ko honɗum kanko ko honɗum fawimo est ce que ngal dewgal ɗo no moƴƴi si tawi kono sifori ɗo ni ɗon ɗo na ko moƴƴi ella on no e makko ella on no e jiwo on ella on no e mawɓe jiwo on no jeeya e ellaji kanko ella wonɗo e makko on si a andugol ɓeygu muɗum no jokkodiri e worɓe janamɓe tertoɗo laaɗo maki adda yuusa la yadkhulu janna neɗɗo mo hirana ɓeygure mum nde natta aljanna ko be hirana ɓeygure ma nde
ella jiwo on ko haɓɓitagol worɓe ɓe buy anday fi muɗum hande ko oɗo janngo ko oɗo jokka imma ngari sukaɓɓen ma ɗum gongel suyn ɗum wo susay hande ɗen jogii ɗum pus yin jogii hande ɓiɓɓe rewɓe jeyaɓe e meɗen tawa sa yimo ko ya wutto ha ɓunnasi jonnamo kono kala jogiiɗo goɗɗum haysi wontino wawa kularu hara mo wawi gookiru kanude wona lasli wona ngari wona darde wona dambe wona fus kono sino mari goɗɗum ko ministre mana jogii jawdi haray waɗa on tigi paɗal gera ko faalawo no hawni ɗum ɗon na ko moƴƴi ɗum ɗon ko ella on jiwo telengon sengo ɗo mawɓe jiwo on no jogii ella no tawtidiri e mawɓe pus hande mawɓe jiwɓe dewgal ɓiɗɗo on tigi fuɗɗoto yergude tun o inna men joɗɗinimo edda janngo nanaɓe okkitiri no inna men joɗɗinimo edda ko heewi kon haray goɗɗo sorino ene ɓe feppali ndaron min si tawino hara si ɓe seedi ɗum min ɗo haray miɗo faala enen noon habbo min régulé ɗum ɗo minen ɗum joni habbe men ɗo yontere nden yontere ɗon e wonde ara moltina o adda téléphone jonna jiwo o adda wonde $100 o jonna mawɓe ko mawɓe yettesoɓe si ɓendike ɗum ɓen hey mene min ronki ɗum ho teddungal ala min joɗanimo edda janngo min okkitiri minani ɓe okkitirinomo hay edda wattake ɗum ɗo ko ella molanaɗo ko hunɗum waɗi o ella ɗo ko piiji ɗiɗi angal janngugol diina kan taho e yiɗugol aduna on yiɗugol jawdi ndin ha feƴƴita hunde hulɓinide e ariɗo goɗɗo kanko koye ɓeygu makko ɓe lutodiri wonɗo ka leyɗe o ari kuru karanni ɗo hakkude makko e ɓeygu makko e Israel makko ɓe haldi joni koye ɓe waɗu ɓe wallidir no o yaara no jiwon yara tawamo toon ɓe wadde marsi ɗin ha seeɗa nandi o rekili kanko o wi joni ene ko yo habbo mo ga ɓe kurukurunni ɗo ha nandi ɓeni joni ko yo rewɗo clandestin o iwi toon himo arde kamɓe ɓe rewnimo ga yoni yo rewno mandas ko Algérie walla ko Maroc ka ko honto o rewi ɗo o yahi o hewtoy kono fewali puisque fayida vision on yahugol ngol toon ko yahugol ɗaɓɓere goɗɗum wona yahugol ka mawdi muɗum kono min an onon ƴetton bandirawo moɗon yoɓanomo ɗo yo yahu ɗo yo worɓe jaɓodirmo ɗo gera ko faala ha hewtoya si on andino ɓe rewɓe wonɓe e yaade ɗo clandestin ko ɓe wona e hutorede kon ɓe wona waɗede kon hayso mo wolno ɗon on tutayno taw jiwɓe no yahi no heɓinirani ka laawol ɗo ko dolle noon kadi koko mi andi noon ko laaɓani mi poyi kadi ɓay woɓɓe goo kamɓe tigi noddatanmi ɓe inna ɓe ari ɗo ko oɗo yo wondu e maɓɓe ɗon i lewru ko ɓeygu makko jemma e ñalorma feƴƴinamo kadi inna an kadi ihi ko noon ɓe woni jaɓodirde ɓe ɗon ha ɓe hewtoya illa man rahima rabbuka mi naali ko fof kono ko seeɗaɓe woni haray si hisay ɗum onen debbo tun sa illa sala sana maki sella na debbo gomdiɗo Allah gomdiñoma sakkitiɗo ka o yahata kanko tun ka yarate ka seppirte jemma e ñalorma sina haramo wonde juuma haram makko mamo wonde modi makko ɗum wona mere ko marchandise ko cheytane ko ɗon subhanallah wallahu mustaan idan haray oɗo gorko ngal dewgal ngal o sifi ɗo si tawi ko non woniri haray dewgal ɗimmal ngal ɓay kanko haari o accitali dewgal ngal ko bongal ko mawɓe wiyata tun kañum menen min acciti min jaɓiti min joɗni edda ɗum ɗon haray gasirta noon yen tori Allah yo Allah hawren e sawaba haray hande ko ɗo wonde nge darade yen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴinan en alhaaliji men ɗin yo Allah ittan en sattende yo Allah ittan en lorraji ɗin yo Allah ittan en soñjaji ɗin torki Allah ayɓen yo Allah ronkinɓe yo Allah poɗu balɗe men ɗen e hoore dina jaɓaka yo Allah hiw en o hiwana en jawle men ɗen wonkiji men ɗin e ɓeygure men ɗen e dina men kan
yo Allah waɗe moƴƴuɓe moƴƴinoɓe. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al-amin. Shukran.